Mwaramutse. Taliki 17 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026. Inkuru zikomeje guhindura uko abantu bari basanzwe bafashe kino kibazo cyo muri Province ya Congo, bari kubona impinduka zikomeye muri kano karere. Nk'ubu tuvugana, FARDC yinjije ibihumbi n'ibihumbi muri mujyi wa Uvira. Abakomando mu bwoko cyangwa se umutwe wa Ibu Force, ingabo zisanzwe za Republika ya Congo zinyuze mu kiyaga Tanganyika zije mu bwato ari benshi uruhumbirajana. Gahunda ngo n'ugwangana na mama 23 mpaka bakazamura no gufata Bukavu na Goma. Ibyo kuvuga ngo mama 23 zagara muri Kamanyola, ngibyo byibagirwe bashyiraye hirya ibitekerezo byabo ngo bazavana muri Kamanyola bazamure mpaka. Ngo kandi kibigaragaza n'uburyo baje ari benshi bafite ibikoresho byinshi bya gisirikare. Gahunda mission bafite niyo kurwana mpaka bageze ku nsinzi yo kubohora Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ibi ndabikubwira, yitwa Kabuga Félicien, yabaye umwe mu bantu bavuzweho cyane muri kano karere muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yawunaze Kabuga Félicien yapfuye ndabikubwira. Ubwato bwa Akonkwa M23 yabwuzuye, bivuga ko bagiye ku rugamba. Umubare yabanje gutangwa nuko ubwo bwato ku nshuro ya mbere bwatwaye abagira kuri 500 bo mu ngabo ze 23 ngo bajye kurwana urugamba ruremereye. Byabanje byavugwa mu buryo butamenyekanye neza, gusa mu nyuma bisanurwanye neza aho bagurukiye mission bagiyeho ndetse na nyirizina aho baraza guhita bahagarara maze bakinjira kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abitwa FARDC bakenyere bakomeze intare za Sarambwe zibaziye nabi, bagomba guhangana nabo asi ejuru. Bimbaze nabyo ndabikubwira. Amerika na MONUSCO baje mu gukorana bikomeye cyane iby'urugamba muri Nord Kivu na Sud Kivu, ngo rugomba kurangira, rugomba gushyirwa akadomo. Intambara ya 23 irwana na FARDC igomba kurangira ku kizani kibi byende bavuga ngo olingate. Ni James Swan wahuye na Bolose muri Amerika, ibyo baganiriye navyo tutabigarukaho. Kuri ruhande igiterane gikomeye cyabereye igoma, amadini ari mu bufatanye na M23 bati no more wars. Nta zindi ntambara dukeneye, nta bundi bugizi bwa nabi dukeneye muri kano karere. N'abasikire M23 babyinana n'abaturage cyangwa se abanyamadini bo muri Goma, aho bishimanye cyane bavuga bati byiza cyane kuri Stade de l'Unité. Ibi navyo tabigarukaho. Uyitwa Betra Bisimwa ni umwe mu coordinateur ba M23, ni president wa M23, yatangaje amagambo akomeye cyane avuga yuko barambiwe bikomeye cyane ibinyoma, ngo ntabwo MONUSCO igeri bahufasha mu kurinda abasivili babo, ngo nta bufasha MONUSCO itanga kuri 23. Mu 23 yitangira umutekano ku giti cyayo, ntawe sabye inkunga, nawe bafatanije nabo. Uko kwamagana cyangwa se kutemera korana na M23, bamwe babiri bavuga yuko M23 iri guhakana umuntu agomba kwifatira runini muri kino gihe ibintu bikomeye. Konje byose nkabikubwira mereye ruhande, gusa nibi ngibi sindabireka. Ebola ici ibintu muri Congo, abapfuye ni benshi muri Ituri, ni mugenda nubwo bari bwinshi Kampala nyuma yo kumenya ko indwara ya Ebola yashitseyo. Ningwe ikaze ngo tubije unyemereye tubyinjiremo duhere ku murongo imbere ku rugamba, hanyuma tuze tumenye neza niki kiri kwa muri Congo, niki kibaye muri kano karere, ese biraza kurangira bite. Kibendo Mungu akamanzi Urwanda wa ikaze tunyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Kuva ku masaha y'umugoroba cyangwa se kuva uyu musaraba wari watangiye kuvugwaho cyane, reka mbyite gutyo ngo umusaraba watangiye kuvugwaho cyane yuko uri ku buzima bwa Kabuga Félicien. Ibi byatangiye kuvuga Taliki 14, bivuga yuko Kabuga Félicien ugeze mu zabukuru, ubuzima bwe butameze neza. Taliki 16 z'ukwezi kwa gatanu ku masaha y'umugoroba, inkuru yirangira ry'ubuzima bwe yahise itangazwa ku Rwanda mpuzamahanga. Kabuga Félicien atakiri mu mwuka wazima. Uyu Félicien yaramenyekanye cyane ndetse mwana umenye mu bijyanye n'ibirego Rwanda rwamushinje byo kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Félicien Kabuga rero ni umucuruzi w'umunyarwanda ukurikiranyweho ibyaha bya Jenoside
n'umugambi wo gukora Jenoside yakorewe Abatutsi no gushishikariza Jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu kubera uruhare rwe mu gutegura no gutera inkunga Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ubu yapfiriye mu bitaro Ilahe mu Buholandi aho nyine byaje bitumenye cyane. Urwego Mpuzamahanga rw'Inkiko mpanabyaha RMCT rwatangaje urupfu rwe ko yarafungiwe aho nyuma yo gutabwa muri yombi mu Bufaransa, afatiwe mu Bufaransa mu 2020. Urubanza rwe rwaje guhagarikwa burundu mu 2023 nyuma yo gufatwa nk'udakwiriye kuburanishwa kandi yarategereje kurekurwa by'agateganyo mu gihe urupfu rwe nyine rwavugwaga. Ubundi Kabuga Félicien bitewe no kuba nyine adafite ubushobozi bwo kuburana aje kumuhagarika kujya mu rukiko. Muri make mu nzego z'ubutabera apfuye ari umwere, nta cyana kimwe yigeze ahamwa nacyo, abe yewe n'igihano cy'amezi 2 yakatiwe. Apfuye nta gihano yakatiwe n'inkiko, nta rubanza rumutsinze, apfuye ari umwere mu mategeko. Ariko ubushinjacyaha bwo burimo kurikiranye za byinshi bitanye isano nyine na Jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo inkiko zitigeze kumuburanisha ngo zimuhamye ibyo byaha cyangwa se zimurenganure, ariko nk'abahamya benshi bashimangiye cyane ko Kabuga Félicien yabaye umwe mu bingenzi cyane mu gutera inkunga no gushishikariza gukora Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, dore ko afatwa nk'umwe mu materankunga nyamukuru bateye inkunga ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana, nyuma bakaba yanateye inkunga ikomeye cyane abari intera hamwe mu kwica Abatutsi benshi mu 1994 nikashinjwa, nubwo urubanza rwe rutigeze rwanzurwa cyangwa se ruburanishwa mu mizi nga byemere cyangwa se bihakane mu buryo bwa nyabwo. Kabuga Félicien kumurekura kwe byibishingiye gusa ku mpamvu z'ubuzima bwe butameze neza. Yagwe rero Ilahe mu Buholandi, imihango yo kumushyingura n'ibindi byose bijyana nabyo bizamenyekana nyine mu rukiko. Iyo umuntu apfuye dosiye ye itishyingurwa nayo kuko nta kuntu hakurikirana umuntu udahari, si igihugu bimwe na bimwe kurikirana n'umuntu wapfuye habari indishyi nyine umuryango ukayizishyura. Ariko kuri Kabuga Félicien ubwo nyine dosiye ye irazinzwe nk'uko filime y'ubuzima bwe irangiye. Izo reka duse n'ababivaho twinjiye kuri ibi ngibi cyo ku butaka bwa Repubulika ya Congo muri kano karere. FARDC izanye abakomanda benshi muri Uvira, ibihumbi n'ibihumbi by'abayiboforsi binjiye. Ni ku ruhande rw'abo ingabo ziturutse muri FARDC Ibu muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Uvira zahageze ku bwinshi mu guhangana ngo bigishoboka hagati yabo ne FARDC mu gihe biyemeje guhangana n'ikibazo bita ko ari ikibazo kiterwa n'igihugu cy'u Rwanda, bakabahura Bukavu ngo mpaka bakazagira muri Goma, utwo duce twose twigarurira. Aya makuru bukaba yatangiye kuvuga itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu, ariho nakubwiye yuko FARDC iri gutegura kuzana amatsinda menshi y'abasirikari, kandi bwa mbere haje bamwe muri abo ngabo baje mu cyerekezo cya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bamwe bahita berekezwa kuri front line yo mu gice cya Minembwe, abandi baraza barundwa muri Uvira bitegura kurwana na 23. Icyo gihe byavugwaga ko 23 iri gupanga umugambi wo gabitero bikomeye cyane kuri FARDC. 23 ifite gahunda gutera FARDC ngo igarure umujyi wa Uvira. Icyo gihe hamwe n'abarundi binjira ku bwinshi, amakuru yaratangajwe. Uri n'ubundi FARDC baje Leibu Force ne FARDC bashya ni Leibu Force ko yongeye guhabwa imyitozo y'inyongera, imyitozo yatanzwe hari imyitozo gukoresha ibibunda bya muzinga ndetse no kurasisha za drone. Bavuga yuko abangaba bafite ubuhanga n'ubumenyi budasanzwe bwatuma hagarara ku mirongo y'imbere ku rugamba bakarwana, kandi urugamba rwamara igihe kinini bakabana rutsinda. Muri make ubungubu ngo ntabwo ari FARDC imeze nka yandi yagiye kubitirwa harebe inzega bakirukanka. Mu mashusho yashyizwe ahagaragara ku masaha ya saa 8 n'igice zikwita 16 z'ukwezi kwa gatanu, bahagaragaye bari mu bwato bubiri bunini, aho bwato bumwe barwa ko gutwe hagati y'abasikari 400 na 600 gutyo ubwato bubiri rero bwagaragaye butwa abasikari bakingana gutyo, mu gihe amakuru yemeza ko bwari bushorewe n'ubundi bwato twaye bimwe mu bikoresho byabo by'ingenzi. Abasirikare mu kuza muri Uvira biyongereye ku bandi batutse mu gihugu cy'u Burundi, aho bitekerezwa ko haje bateau zirenze 3 n'ikoresho bya gisirikari ngo yongere kuri bagenzi babo bari basanzwe muri icyo cyerekezo gahunda bafite, ari kugenda bigarura ibice bitandukanye birimo 23. Hari impamvu yindi ituma FARDC yoreza abandi basirikare, nuko abasirikare barasanzwe bari muri mujyi wa Uvira no mu tundi duce
badahagije kugenzura ibice byasizwe na 23 kugira ngo barindire umutekano mu buryo bwuzuye, banirinda ko 23 yazongera kugaruka cyangwa se kunyira guhirahira iza mu bice yavuyemo kuva Rubarika kuzagera muri Ruvunji, Sange, utwo duce twose bagomba gushyiramo abasirikare benshi bafite imbaraga za gisirikari buriya 23 itapfa kuza kuhangana nabo ngo yongere ibambure ibyo bice. Akanongeraho na cya gikorwa nyine ubwo ubona banditse imbere yawe bavuga ko bitegura kugaba igitero kuri 23 bakayambura Bukavu ndetse bagakomeza bakajya no kuyambura umujyi wa Goma. Ukurikije rero uburyo FARDC izana abantu basirikari ndetse ugakurikiza uburyo nabo baza ari benshi kandi bagaragaza morali koko nk'abiteguye kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubona ko ikiri gupangwa ahangaha atari amahoro masa ahubwo ari intambara yuzuye uburyo buhanga budasanzwe bwo kurwana cyangwa se intambara nyirizina yo gaba ibitero kuri 23. Kivuga kuri 23 nayo ntabwo yicaye imbokoboko. Ubwato bwa Akonkwa niko bwitwa bwa 23 bwagaragaye bwuzuyemo abasirikare benshi. Ni ubwato bwa Akonkwa bwageze ku Kivu kwa gatanu tariki 16 Gicurasi 2026 butwaye byibura abantu barenga 500 bitezwe ko ari 23 nkuko ubuhamya bwinshi bwakusanyijwe aho ngaho bwabigaragaje. Ntabwo byari byakamenyekanye neza ngo Daniel Micombero bitangaje aho bagiye n'impamvu yabyo, gusa kandi kanya gato kakurikiye kuri X cyangwa se yahoze yitwa Twitter mu gihe cyo guhagarika intambara FARDC 23 yavuze yuko bari kohereza ingabo zawo muri Kivu y'Amajyepfo mu turere dutandukanye, bigaragara ko inyeshyamba ziyemeje gukomeza intego yazo yo kujya mu tundi turere n'imijyi bitandukanye n'ahantu ibarizwa kuri ubu ngubu. Mu gitondo cya karekare ku cyambu cya Muhanzi, ingabo n'ibikoresho byari mu bwato bwa Akonkwa byamanutse byerekeza i Bukavu. Umuturage wo muri kwari agace yabwiye abayobozi ba Kinshasa n'ingabo z'abayoboke yuko hari abasirikare benshi ba F23 bari kugaragara berekeza mu gice cya Bukavu basa no baje gukora igitero kiremereye cyangwa se kurinda ako gace runaka bagiyemo, guhagarika ibitero za FARDC cyangwa se ugaba igitero nka offensive kuri FARDC. Byuke ko n'ubundi bari muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bigana muri Uvira uturutse Sange bazamutse bajya muri Kamanyola, gusa akaba ari urugamba kuri axe 3. Iyi axe reka nabyo tuvuge ko bijya gusa n'urugamba kuva Sange kuzamuka kuri 23 ni urugamba ariko rwahereye mu gitutu cya Leta Zunze za Amerika cyategetse 23 kuva mu bice byose irimo byo munsi ya Kamanyola bagiyemo nyuma y'amasezerano yasinye Washington ngo basubire inyuma, ariko akanagira ubwo ko FARDC kuza kubagabaho ibitero. Indi axe irimo intambara itoroshye ni ya Minembwe. Axe ya Minembwe urugamba ni hasi hejuru, nta kuruhuka nta gusinzira. FARDC na 23 irimo guhondana ku buryo budasanzwe. FARDC isuka ibisasu byinshi rwagati mu Minembwe kugeza indani mu duce dutandukanye nka Bidegu, Kalinji, Gakenge, aho hose agenda aganaga ibisasu. 23 kumva yuko yasubiza ibyo bisasu ngisubiza inyuma FARDC. Wako gace rero gasumirijwe cyane bikomeye kandi akifasha na za drone wako bakeneye abasirikare bo gutanga renfort. So gutanga renfort kwa 23 twari muri Minembwe bigasana none ikindi kibazo gikomeye kandi kiremereye kuko bigoye cyane kwemeza ko iki gikorwa cya renfort kuri F23 cyashoboka mu gihe FARDC inguni zijya muri 3 kandi nini z'ingenzi basa n'abahagose ujye ubona aho utoborera bisabwa urwana urugamba rutoroshye ukabona umuhanda ukugeza indani muri Minembwe. Indi axe irimo intambara axe ya Mwenga Kasika nayo irimo urugamba ruremereye kandi hafi gato ya axe n'undi ya Shabunda yakunze kuvugamo nanone urugamba rutoroshye uturutse muri Nzibira. Nimba aka gace nako Kashabunda karimo intambara 23 kabizi neza yuko ngo ndavuga Shabunda na Mwenga aho hantu harimo intambara baramutse bayivanyemo cyangwa se bagagarika ibyo bitero bahita nabona uburyo bamanukira mu ishyamba rya Mwana bakabekiza mu gice cya Minembwe bajya gutanga renfort kuri 23 baherereye. Angari ukavuga yuko bishobora kuzana abasirikare benshi kimwe n'abashyirwa muri za Rubarika ndetse na Kamanyola nk'abakora patrouille bitegura umwanzi ngo naza gutera bibashyize uburyo bwa defense bwo kurwana ku buryo umujyi wa Bukavu atagomba kubunutsa mw'ibirenge bano bafakadahise bo muri iyi force abacanciro n'abarundi uko bikomanga ngo tuzavuga ko aryo bazakora. Gusa FARDC cyangwa se Leta Kongo isa yatanze umuburo mbere ibwira M23 yuko ikwiriye kuba iri kubyitna ivamo kuko ngo kuri kuva mu duce twose yigaruriye M23 yamara kutuvamo amahoro umutekano kaboneka muri Kongo tuvamo ku neza nibita tuvuyemo ku neza ngashaka kuzatuvamo ku nabi. N'amagambo FARDC yatangarije M23 bati mukwiye kutuvira ku butaka mukagenda neza ku neza bitabyo ngibyo mukaba muzana hava ariko mukava ku nabi. Usibyo yongeye gushimangira cyane yuko
yange bikunde bizaba ikibazo kiremereye cyangwa se bizatanga icyo twakwita kumwaku mu buryo budasanzwe cyangwa se igihombo ku buryo bw'imbaraga. Gusa FARDC kabone nubwo nayo ivuga yuko yiteguye kurwana kandi ikaba yiteguye gukora ishoka byose ngo ihangane bikomeye n'abagenzi babo bango kurandi rwa M23, hari amakuru yemeze ko baramutse batanze kugera mu bice bikomeye muri make muri zangune uvuye Nzibira ujya Matanda uva Matanda ya Isaiza magace gakomeye cyane kagora kine ku buryo bakabatanze Nzirya Shabunda byayibazo biremereye kandi baje bakahondagurira muri Kasika banyuze Tubimbi nayo byabana ikibazo FARDC kongera gutegura urwo rugamba mu gace kepfu batiteguye kuva n'abasekare benshi kuba bafungura amarembo Minembwe kuri 23 bivuze ko bikibagoye cyane nubwo FARDC igira gutya ubutaka babona bigoranye cyane kazana indege za drone bafite nyinshi uruhumbira jana ubundi bagahondahondesha 23 ubundi hagahinduka intabire nazo kabanga ari bumwe mu buryo bwizewe cyane ashobora gukoresha ku mirongo imbere ku rugamba nubwo ubwo buryo 23 ivuga yuko ubwica abasivile benshi b'inzakaregane ariyo mpamvu yo ibwamagana. Gusa ariko iby'intambara uko byagenda kose igomba kurangira kuko Amerika ngibirimo kandi Amerika ikikurikiranye nuko amahoro n'umutekano bigomba kuboneka gutaka bwa Kongo kugira Leta Zunze Amerika nazo zibonera ubufatanye n'ibikorwa wabo ari Repubulika ya Kongo bakorana mu bikorwa byo kucukura mu y'agaciro n'ibindi nubwo amwe mu makuru ashimangiye cyane ko Leta Zunze Amerika zifuje yuko byarangira neza M23 kababera ibamba. Amerika na MONUSCO rero bagiraga inama yiga ku kintu kibazo cyo muri Kongo. Ni inama nziza cyane hagati ya James Swan ushinzwe kurwanya ubwo by'iterabwoba muri MONUSCO yaganiriye n'uruhande rwa Masad Barros kumujyana na Leta Zunze Amerika ushinzwe ibibazo bya Afrika no mu bihugu by'Abarabu. Intego y'iyi nama ngo ni uruhare runini mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington ndetse na Doha kandi Masad ati nishimiye umwanya wo kuganira nawe ngo duteze imbere ubufatanye mu bijyanye n'amahoro iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Nubyuka neza James Swan yasimbuye Bintu Keita. Mu kumusimbura James Swan yaje nyuma amagambo menshi yavuzwe ko Leta Zunze Amerika zifuza kwigenzurira MONUSCO ngo MONUSCO ikoreye mu kwakwa Leta Zunze Amerika itindi niba ngombwa Leta Zunze Amerika ishyiremwe agatubutse ariko umugambi wa MONUSCO ugerweho cyane wo gutera ibice bitandukanye cyangwa se wo guhagarika abarwanyi batavuga rumwe na Leta Zunze Amerika. Amasezerano ya Washington n'amasezerano ya Doha n'amasezerano bwayo wavuga ko ari rutwitse kuri 23 nubwo Doha iri 23 ivuga ko byari neza ariko uburyo Leta Zunze Amerika byumva ibyo amasezerano ndetse na Leta ya Kongo bitandukanye n'uko 23 bizumva. Ihame ry'imbere cyane bashyira imbere abo muri 23 batemera nuko ngo FARDC Leta Zunze Amerika umva ko 23 igomba kuva mu bice byose igenzura kugira ngo izindi processes zose zikurikire bavuga ko ingabo z'u Rwanda zigomba gutaha nabyo biri mu masezerano ya Washington. Gusa n'umwanzo kabiri 7 wo muri UN Security Council no kagena ibisa nk'ibyo ngibyo berwa bivuga yuko 23 nta mwanya ifite ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuva ku neza cyangwa se ku nabi. Iyo niyo Kongo ibivuga 23 nigahamye ivuga neza ko nta niteze kujya n'ubutaka bwabo. Urukuta rwa X Masad Barros wakemeza neza yuko uyaganira na James Swan uburyo bagomba gutuma amasezerano ya Doha na Washington ashyirwa mu bikorwa byangwe bikunde kandi MONUSCO igomba kubigiramo uruhare. Erega MONUSCO yahawe manda yo kurasa bibaye ngombwa cyangwa se uburyo guhakana n'umwanzi bavuga ko akomeje gutuma amahoro n'umutekano bitaboneka kandi anga ukamenya ko umunyamerika ari we waza yambaye blue hat uhangana na M23. Nimba Leta Zunze Amerika isanzwe ivuga ku butaka bwa Republika ya Kongo mu bufatanye umwe cyangwa se ubundi hanyuma MONUSCO nayo bakafite mu ijambo rikomeye nawe ritubyumva nyine uko bahita bifashisha iyi MONUSCO cyangwa se buryo Amerika ihita yifashisha uyu mutwe wa gisirikare wa Loni kugira ngo barwane n'uwo babona ko abateye icyugazi ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ntihwema kugaragaza ibibazo byayo ndetse kugaragaza neza ko hariho ba nyirabayazana babyo. M23 ihakana ubufasha bwa MONUSCO avuga ko itigeze MONUSCO ibafasha ibyo MONUSCO ivuga ikinyoma. Ati betrabisimwa muturere ducunga si MONUSCO iturinda ahubwo na FC23 irinda ku gace ikarinda n'ingofero z'ubururu cyangwa ikarinda MONUSCO. Muze bikorwa wungirije wa FC23 arashimangira nk'uko abivuga ku butumwa bwa Loni bwari mu ngabo zarwanije mu mutwe mu buryo bwa gisirikari kandi bwamaze kwica abarwanyi benshi ba FC23 ku buryo gushyira ubuzima bwabo muri MONUSCO ngo bizaba ari uburangare. Muri make Betra Bisimwa avuga ati aba MONUSCO baratwishe baraturasha afatanyije na Kinshasa
buryo udashobora kwizera umutekano wabo, ubwo ari uburangare bubi cyane. Iki kuri benshi bakunda M23 bavuga ko ari ubuhanga bukomeye cyane yagize bwo kwanga gufatanya cyangwa se kujya munsi y'ubutware bwa MONUSCO, kuko MONUSCO yagaragaje ubugambanyi bwayo mu gufatanya na leta ya Congo mu yitwaga Operation Springbok mu mujyi wa Goma, atari navyo gusa n'ahandi aho M23 yagiye ihura n'umututu w'imbunda uturuka kuri MONUSCO. Rero kuri Bertrand Bisimwa, MONUSCO ntiyavuga ngo irinde umutekano uduce M23 yabohoye cyangwa se M23 barindwa umutekano na MONUSCO, ahubwo M23 yo irindira umutekano na MONUSCO. Ni amagambo bamwe bavuze ngo nayo kwiyemera, ariko Bertrand Bisimwa agaragaza impamvu yabyo. Bisimwa yemeza ko ndavuga Bertrand Bisimwa nyirizina, umuyobozi wa M23, yemeza ko M23 ubwayo yishingira kurengera abasivile b'abanyekongo n'abanyamahanga bari mu ture igenzura, barimo n'abakozi ba MONUSCO. Avuga ko batari abanyekongo baje mu buryo bw'ibanze gufasha abanyekongo. Abo nabo ngo M23 barindira umutekano, itandukanye no kuvuga ko wenda M23 hari icyo yabifashwa na MONUSCO. Ashinja guverinoma ya Kinshasa kuba yarashutse abo banyapolitike mpuzamahanga ibereka bamwe mu baturage bayo ko batari abanyekongo, bityo bakaba bashobora kwibasirwa. Kandi yemeza ko FC23 yihisemo kudafata ingofero z'ubururu nk'intego nyamukuru, ahubwo ko ari abantu ifiteho inshingano zo kurinda. Ine M23 ivuga ngo twebwe tugomba kurinda MONUSCO ngo batahura n'ibibazo hano gutaka bwa Congo, mu gihe MONUSCO yo ifite gahunda yo kubarasa biramutse bibaye ngombwa. M23 ivuga ko ifite gahunda kubarinda. Ngati none MONUSCO na M23 ndi ufite ubushobozi bwo kurinda undi. Kugira M23 ivuga ngo iri kurinda MONUSCO, unashaka guhangana na MONUSCO ubwo iri kurinda umutekano. Bamwe babyise agasuzuguro, ariko abandi babona yuko M23 ihamya ari impamo, kuko ibice igenzura MONUSCO ikabikoreramo ibikorwa bya MONUSCO bikorwa ariko ku bugenzuzi bwa AFC 23 bitandukanye nuko mbere zari byifasha. Ukurikije uko ibintu bimeze, hari ubwoba bwinshi. Bwana Bertrand Bisimwa we ashinja leta Kinshasa gukomeza gushukashuka amahanga kugendera mu kwaha kwa Kinshasa, ndetse no kwibasira M23 batayita abakongomani, babita abanyarwanda babateye kujya kundi babirukankane. Iyo benshi bitegereje n'ubundi icyo muri Congo cyashobora kuba gigiye gukorwa na MONUSCO, basanga gitegekure cyane iki Bertrand Bisimwa avuga, kuko MONUSCO nayo iri kuri target yo guhangana bikomeye na M23 n'indi mitwe yose y'inyeshyamba itagenda ku mabwiriza cyangwa se itemera ko muri Congo aboneka amahoro n'umutekano. Gusa M23 ivuga yuko n'ubundi ikishaka amahoro n'umutekano icyakora uburyo bayashakamo n'uburyo Kinshasa yashakamo ntibihure, kuko bashikira M23 kwigarura ubutaka bw'abandi mu buryo butemewe n'amategeko no kurinda mu buryo butemewe n'amategeko. M23 igamye ivuga yuko nayo iri muri Congo nk'igihugu cyaho ku buryo bwemewe n'amategeko, usibye ko ari leta Kinshasa yo ngitemewe n'amategeko. Kugira ngo ubone uburyo M23 ngo ikunzwe cyane, iki ni igiterane cyabereye kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma. Abaturage uruhuri bari bateranye bakubise buzuye bishimana na M23 aho bacinyaga kadiho biyamira ngo Imana yarabarinze, Imana irabarinda, kandi Imana ngizakomeza ko umutekano. Kuri Stade ya Unité Goma, muhango kuramya Imana wateguwe n'amadini yo muri Kivu y'Amajyaruguru kufatanye na FC23 uhuza abayobozi benshi ba politike n'abayobozi b'amadini. Bakikije ubutumwa bwabo bafite intera imwe gusa, kari ukwibuka baguye mu ntambara ndetse no kwamagana ibikorwa by'ihohoterwa bishobora kwibasira abandi mu gihe kiri imbere. Uko mabona abasivile benshi mu mujyi wa Goma biganjemo abo mu bwoko bw'ururimi rw'Ikinyarwanda bagaragaza ko M23 bazatumye ubuzima mu gihe leta Kinshasa yazanaga ivangura, gutotezwa no kuburizamo imibereho myiza y'abakongomani. Kuri ubu ngubu imibiri yuzuye, Amerika imeze neza ku bakongomani bose, bakaba batekanye kuruta uko mbere byari byifashe. Kurundi ruhande, iri huriro ry'umwuka cyangwa se ry'abaramyi risaba guhagarika urugomo rwitwaje intwaro no guharira ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Congo. Kavuga ko bakeneye amahoro. Leta ya Kinshasa n'abarwanyi ba FC ba Wazalendo bakwiriye kwirinda gukomeza guhangana na M23 AFC ngo bibe byateza abantu urupfu ndetse n'ibyago biremereye. Wakurikiza ibyo bavuga, bamwe bakavuga yuko bishimira M23 ariko wajya mu minsi mike ishize akaba aragaragaye n'indi myigaragambyo bamagana M23 bayishinja ibikorwa by'urugomo, ubusahuzi ndetse n'ibindi. Akibazwa uburyo izo nkuru ebyiri cyangwa se bivugwa mu buryo bubiri bunyuranye zivuga ku muntu umwe,
gusanga agashonge cyane cyane kakenshi ayo 23 nk'abo ngabo batabura bayinenga kandi n'abayishima batabura. Niyo mpamvu imiryango mpuzamahanga igomba gukora akazi kayo idafite uruhande bogabwiyemo maze bakareba icy'ingenzi cyane. Gusa leta ya Kongo yo iti turareba se muri impande zombi nkande waduteye arazwi yateye igihugu cyacu ibashyize ubusugire bw'igihugu cyacu. Abyo biganiro nawe nta kindi na kimwe dugomba gukorana nawe usibye kumurwanya, usibye kumuhagarika. Wakurikirana icyo FARDC ibivuga cyangwa se icyo leta Kongo itangaza nuko biteguye gukomeza kurwana na M23 bibaye ngombwa bakakomeza guhanganira mu bice bitandukanye. Niba M23 idakoze igikorwa bayisaba gukora yo kuva muri ibyo bice bigasigara mu maboko ya FARDC ari wabigenzura, nyamara na M23 nayiti nta nko kiruka ntaritinyingwe tugomba guhangana namwe bizange bikunde. Turi ku butaka bwacu nta no duteze kujya. Niyo 23 ishimangira ibyo ngibyo yuko iri ku butaka bwabo bw'abasekuruza babo idafite aho kujya handi. Gusa iyi ntambara muri Republika ya Kongo utayumva gutegurwa gutyo gusa kagira ngo irimo Tshisekedi wenyine. Ni Tshisekedi Chilombo washitangiye kubona umusada turuka ku bihugu bitandukanye rungu b'abarundi bakari kuri mirwe imbere, ariko atari bo gusa. Amakuru anemeza ko byana Tanzania nayo yifuza ko intambara muri Kongo yarangira kandi 23 itsinzwe isubijwe inyuma. Burundi koreza abasikari bago butaka bwa Kongo bavuga ko ari mu buryo bw'ubufatanye, mu gihe Kongo yo ivuga ko no kugira ngo intambara irangire neza ariko kwanda kuva no butegetsi bwa Kigali bwa FPR ngo ubutegetsi bwa Kigali ariko ubutegetsi gashoza intambara kuri Republika ya Kongo, ubutegetsi butariho amoro muri Kongo ariho yaboneka. N'amagambo avuze Tshisekedi Chilombo ku giti cye kandi anasubwamo n'abayobozi benshi muri Kongo arimo na Patrick Muyaya bemeza ko u Rwanda ariko kibazo ndetse ari narwo bahanganye narwo, ari narwo bari guhangana narwo, ari rwo rugomba kuryozwa byose byo muri Kongo mu gice kigenzurwa na 23 kuko ngo bahagororereye kugira ngo bibe amabuye y'agaciro arimo ndavuga abo Kongo ishinja ari bo Rwanda no kugira ngo bakore muri Kongo uduce kitwa balkanization. Kongo bayitagaguremo uduce kandi nabyo Kongo yanze ikavuga ko idashobora kuzihanganira uko byagenda kose. Gusa kuri izo ku rundi ruhande FARDC cyangwa se leta ya Kongo nayo ikemeza ibindi, kavuga yuko iyo itabona ibyo ngibyo muri ubwo buryo gusa ahubwo ibona ko n'ibikoresho bya gisirikare byinshi bitaka ry'u Rwanda byazwe mu butaka bwa Kongo kandi bahanganye nabyo. Kongo kiri mu bibazo byinshira. Iyi ni Ebola. Kugeza ubu abantu 37 bamaze kumenyekana ko bahitanywe na Ebola mu ntara y'Ituri burasirazuba bwa Kongo nk'uko bivugwa n'umuganga wo muri uwo mujyi. Urupfu ruheruka rwabaye kwa gatanu mu bitaro by'intara y'Ibunia. Isoma rikomeje mu rwego rwo guhuza imibare y'abakekwaho kwandura impfu ndetse n'ubuvuzi nabyo bikomeje kwiyongera. Byose byatangiye n'umugabo wapfiriye Ibunia itekesha 3 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Umurambo we wahise wimurirwa mu cyumba cy'abapfuye mu bitaro bya Bunia, ariko ku ya 8 Gicurasi 2026 umuryango we wahisemo kujyana Imongwabalu, agace kari mu gace ka Njugu, mu muhango wo kuwishyingura. No bagiye gushyingura nyine uwo murambo. Nyuma yo gushyingura abandi basivile bari bahuye n'umurambo bapfuye muri uwo mugoroba. Muri icyo gihe kandi Bunia abaturage bari barapfuye ari benshi, bikora ibitekerezo by'abakozi mu rwego rw'ubuzima. Ubuzima ngo buracyakomeye mu mujyi aho byose bigaragaza ko urerekane rw'ikwirakwizwa ry'uyu murambo ariyo ryatumye indwara ikwirakwira mu bantu, ndavuga Ebola. Kungu Ebola ikomeje ku ikibazo gikomeye. Nawe tekereza abantu 37 bamaze gutangazwa ko bapfuye mu gihe kitageze no ku mezi 2. Ebola ni indwara mbi sana yica umuntu ari kuvirana amaraso ari umwenge hose ku ruhu cyangwa se ku mubiri we, kandi nanone umuntu agapfa rw'amarabira. Iyi ndwara ya Ebola cyo z'icyorezo cya Ebola ntabwo cyo gusa bwo cyatavuzwe mu gihugu cya Uganda. Amakuru yemeza ko muri Uganda n'icyorezo cya Ebola cyahageze, bakaba batangiye gahunda yo gukurikirana uburyo iki cyorezo cyaba kiri guhererekanwa. Wakumva neza uburyo rero ibi cyorezo cy'icyorezo cyongeye kugaruka, ubona ko ari ikibazo kiremereye cyane kije no mu gihe mwisi yose bari n'ubwoba bw'icyo cyorezo cyiswe nka hantavirus, kandi nacyo kikaba ari icyorezo kimeze nabi cyane. Kikaba ari uburyo bukomeye cyane bukomeje kwibandwaho bareba neza niba kitazakwira isi yose, kikaba global pandemic. Rero kabona kuri Republika ya Kongo yo usibye kuri mu ntambara n'ibibazo by'ubuzima biyiziye nibi cyane, kandi bikaba ari uburyo bukomeye cyane bavuga ngo bwo kuzana abahanga abaganga n'iki ku buryo nyine bagomba kwita ku buzima bw'abantu. Kongo urabona iza kubivamo nibijye gutangiza intambara ku Rwanda na 23 bitwikiriye barabasikari bazamwe muri Uvira.
ndetse n'abandi kugenda bakwirakwizwa. Ese 23 ku muntu abasirikare babo muri Konkwa mu bwato bwabo kabazana muri Bukavu bagiye kwajyana frontline ya Nzibira, Walungu, Tubimbi cyangwa se bagiye kwazana hafi ya Katogota kugira ngo bahangane n'ibitero byatuga kuri FARDC. Hari kwikwanga igitero gikomeye. Intambara idasanzwe kuyifata umujyi wa Bukavu bakomereza gufata umujyi wa Goma nkuko babyikomanga mu gatuza FARDC Bufors. Nese nimba arizo bo bari sire yuko bazabigeraho cyangwa bagiye kwikururira imbaraga za M23 maze batikagurira hare inzega babirukanse kibuno mu maguru kugeza ku rwego basubiranye muri Uvira. Ibya Uvira ngo byo tubyibagirwe ngo ntagema nk'iyati tuzongera gusubirayo. Nawe niko ubibona ntago izasubirayo. Nge nago mbizi. Gusa iminsi iri imbere duhakiye byinshi. Nge nawe dutegereze iki iminsi iri imbere duhakiye tuzakimenya. Gushimire ugubwe neza amahoro.